sitobona abalaleli bethu labasisekelako every day kuNkomazi FM. That's why siba sakathi sonke sifikile kuna Njomza, kuna Sanchez, kuna Tsiba, kuna Phila Mageba, kukhona Hloni, Lungisile Mathe. Sifikile sitosekela sitobona abalaleli nebathanzi bethu labasekela every day. Sisezimisele 3 copies sifikile. Bayatheleka labanye thina bangani bakho bathina bangani babo kufezela ku-on khona ke Sanchez on the ones and twos. Uthi sabona ke sithobo takhe ukuthi ngabe uyafika na on the ones and twos. Kanti ngibonile lapha tick uyaphetela ngala lomuhla ezimisele la sikhona khona. Thina bangani bakho ukuthi hayi sivela ku-on sesiqalile sisayiqala lento sisasibona nje ukuthi thina siyahlangana kunabalaleli labakhona abathanza umsakazo eNkomazi FM bafikile bathi nabo bantu okuhlanganyela nathi la izimisele babona labanye nabo babona thina sawubona abantu ezimisele eMthirikoko sifikile ngeSteenbok sikhona ifikile eTrikopi sifikile eDevula ifikile eSkumanisale ifikile eMasibekela ifikile inas ngokumemethela amatekisi phela lapho senas baphila bayinasi ihamba itaxi baphila bayeskumani baphila bayeTrikopi ihamba itaxi baphila bayake cishe ngaseBhuka engweyeni baba sengwe nangiyawa sengwe yawuthamisa sandla